Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Буйырса бүгүн 4 кочкор чыгарабыз. Кочкор номер 1, кочкор номер 2, кочкор номер 3, кочкор номер 4 деп. 5 э? Кочкор номер 5 деп чала бересиздер. Мынакей. Кочкор номер 1 туугандар. Француз линия ысык көлдөн келген дейт, коосунда. Азыр бою ошо 90 болуп калыптыр, 90 номер ашыгыраак. Кулак жырма таза. Жаңы тишиптир туугандар. Мынакей көрсөңүздөр. Машалла, точно. Казансыздар, алакан точно. Тишин көргөз коюңуз. Жаңы түшкөн турбай, Бир ай болуп чебин. Машалла. Мынакей туугандар. Кимде ким ушундай француздан кочкор керек десеңиздер, көрө бересиздер. Өтө жоон туугандар. Куйругу разрез. Мынакей үстүн жоондон карасаңыздар. Машалла. Бунун баасы канча алмас байке? 120 миң сом. Туугандар, мынакей. Кимде ким куутка Жергиликтүү жаңы баштаткандарга жөөлүү эле кылып неметип атабыз. жөөлүкөн 120. Чыгарганбыз алардын бирөөсү кетти. Бирөөсү кетти 120. Машалла. 120 да атабыз. Келиштирип беребиз. Содасы болот, Содасы болот. Туугандар, мынакей куутка таптайын, машалла. Дайын. Өтө жоон кочкор экен. Көрүңүздөр. Мунуңуз да эки тиш, машалла. Бул тигиден чоң экен, Шарпей бул. Так, кочкор номер 2 туугандар. Линия Шарпей, Бул дагы эки тиш. Параметрлери кандай? Мунуку 93-94 болуп калды. 93-94, машалла. Кулак? Кулагы да 20. 20 бунуку да, плюс да. Бул тигиден чоңураак экен ошо кулагы. Мунун бою чоң. Узундугу бүт. Тигиден узунураак экен, машалла. Куйругу да туугандар, карасаңыздар, машалла. Разрез өтө жакшы. Копия да. Бунун баасы канча? 6 сурап атабыз. 6 миң доллар туугандар. Мынакей. Кимде ким куутка ушундай кандуу кочкор изеп атсаңыздар, көрүңүздөр, машалла. Куутка дайын. Машалла. Мунун да козусун алдыңыз беле? Ооба. Кичине кенже косулар болчу. Кара балтадан келген булар. Машалла. Киризериңиз. Атактуу блондиндин түз небереси. Машалла. Бунун параметри кандай Алмазбек байке? Параметрлери. Бою 90, кулак. Блондин. Кулак 21 окшойт, Ооба. Кулак 21. Ошо узунураак экен. 21 плюс. Даже плюс менен, туугандар, машалла. 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 Күчкө толуп калыптыр. Бир жери куйругу үйдү да. Мунун 90дан ашып калыптыр мунуңуз. Бою баягы эле 90 болуп аткан. Ошондой эле. Ашкан. Мынакей туугандар, машалла. Блондиндин түз небереси туугандар. Эки тиш кочкор, машалла, куутка дайын. Бунун баасы канча Алмазбек байке? 8 сурап атабыз. 8 миң доллар. Содасы бар. Кимде ким ошо. Жакшы формада турду. Формасы жакшы болуп калыптыр чындап. Баягы караганда, баягы жаңы жемде атканга. Анда жаңы баштап. Жукараак эле. Сон болуп калыптыр, машалла. Кимде ким ошо абайлаңыз. Кочкор номер 3 туугандар. Блондиндин түз небереси. Кулак 21. Куйругу жакшы экен. Бою 90 плюс, кулагы 21 плюс. Мынакей, машалла. Көрүңүздөр, жоондон карасаңыздар туугандар, мен видеодон баягы толук көргөзүлбөйт, ошондо эле баягы өзүңүздөрдүн колуңуздарды көрүп мындай коюп. Туугандар, машалла. Кочкор номер 4. 6 тиш, Жаңы которду алды. Жаңы которду, машалла. Кулак туугандар 21 плюс, эндүүлүгү 10 ашык экен, машалла. Бою 97-98 бул жолу мен. Кайсы кочкор десеңиздер туугандар, Айсберг 2-нын пробный коосунан түшкөн, Тароха деген кочкордон түшкөн кочкор экен, машалла. Тароханын прямой баласы. Тароханын прямой баласы. Ошондо Айсберг 2-нын небереси, машалла. Бир аз бастырып койсоңуз, машалла, карашы туугандар. Өтө жоон экен. Машалла. Сон болуп калыптыр. Кимде ким ушундай туугандар жакшы кочкор издеп жүргөн болсо, көрүңүздөр. Айсберг 2-ны баарыңыздар билесиздер, атактуу кочкор, машалла.
өтө жоон. Жіліктерін қарасаңыздар туғандар мінеки. Машалла. Бұның пробный қозылары бар мұның? Биыл. Биыл түседі, иншалла. Бұйырса түнде қой бердім жаң. Жаң қойыл баштады. 2025 6 сентябрьда түнде қой бердім. Бұйырса жыл жаңырса қозыларын күтіп баштайды екенсіздер де. Туғандар өте жоон, машалла, өте. Төшіктерінде қарасаңыздар. Мінеки. Машалла. Кемге жаққан болса қошқор номер 4 деп қайырлы өрестер. 4-ші қошқор. Атақты обрастың түз баласы. Машалла. Машалла. Менетпенен келдім. Менетменен келген дейді қошқор. Кличкасы менет деп қойып тұр. Ауыздығы әкөз, машалла. Мұнеки туғандар. Бағасы $50,000 дейді, машалла. Көріңіздер. Оның параметрі қандай алмаз өкеге? Келгенде 88 біле. Аз 90 ашу? 92 олқалу. 92, құлақ? Құлақ 20 таза, Таза 20. Машалла. Бұйыл ұшыны қойдыңыз ба қойлар ғой? Ұшыны жаңа 4-тен үмітіңіз қойыңыз. Азастан, Машалла. Айсберг 2-ні қойды. 4-шісін жарып қойып тұр, машалла. Енесі 6 айындағы қозы кесінде қашып 11 айында туылған. Қозыдан туылған. Қозыдан туылған, машалла. Есі өте тайып берген. Оны бағатқансы қанша алды сонда? Мұны қаншадан бері бағатсыз? Қозысынан бері бағатсыз ба? Жоқ, ал бағып тұр. Мен февральдың башында алдым ғой дейм. Тіс жарғанда алғансы? 2 тіс жаңы жарып атқанда алған. Машалла. Жақсы. Бұйыл бақаласы үшін. Сонда екен. Отығандар. Өте төшті, машалла. Бой жағына келгенде осы қозыдан түшкеннен кейін біраз бойы жапсырақ болып жатыр. Бұл жерде қан бар да, машалла. Түшінгендер сразу білет. Түшінгенде өздері білет. Машалла. Бұласы дағы өзі батыр дедім. Көріністер тұғандар. Bir bastырып қойсаңыз. Машалла. Тұғандар, машалла.